رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه. جنابان نوچه رادیو دنگ گل دم باشیر و 20 گلانه 2025 سشم لبروکسل ساعت 11 لآمده 12 گدارنه جمعی نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه. الیف روناهی حوالی فواد پکه ده چارچوبای جن دنرخاند و جن تمی وکه پیشنگ دید. اندام کنسای سروکاتی گشتی یکی که الیف رونایی دیار کرد که جه سال 1979 او ور و به آلی هایدار کایتان را کارده کرو گد رهوالی آلی هایدار کایتان پکه که ده چارچوبه جنه ددنر خاند ده چارسری پرسکری که جواکی و بگوارینا راستیا جواکی ده جی هر دم جن خواره وکه پیشنگ دید. الیف رونایی گد که شهادت حوالی فواد جواکا متوا هجاند. بلا سر ریبری ما سر گل کردستان جنین کرد جواکاما یا پارتی و دوستین گل گرد به خطا حوالی فواد و به چافکانیا تکوشینامه. الیف روناهی گفت حوالی فواد جالی فلسفی ایدئولوژیک و پولیتیک ده جالی بجیانینا تاکتیکی ریخستنی استراتژیک و فکری ده جبو فهم کرنا ریبرتی به همو هزاخ و کار کرد. جبو داناسینا ریبرتی یا جیهانی فهم کرنا ریبرتی لنا و حوالی نو تولی بون فهم کرنا پارادیگمای ریبرتی و آوا کرنا و به هزاران کادرو پرورده کرن. ریبرا پوشی جبو حوالی فواد گوته بو یکو هری زیده من فهم بکه دکاره من فهم بکه حوالی فواده. تو دکاره بناوی من تف بگره بناوی من دکاره باغ فه هلوست نشان بده. حوالی فواد جی هول داکو هجای ریبرتی ببه و هر تم ریبرتی جخواره کر اساس و دا سر شوپاوی. الیف رونایی هری داوی گوت حوالی فواد دیرو کمروایی لیکورین کر جیانا خوزایی یال دورا جنه و یال دورا چاندا خودواندی لیکولین کر و دوی چارچو ویده راستیا جواکین لروجناتا ناوین دالی چاندی فلسفی و دیروکی ده راخص برچاوان لسر آلین خوصر و بنگهین یر چار پرچین کردستان جی سرور بو. حوالی فواد ده تعلیمات و گوتار خوده ده پرورده و جوینانده هر تم راستیا جواکی و دروکا کردان به ریخستن و کادرویان دا فهم کرن. نونرن جئولین جداین هرم و عراقی بالکشان سر گرینگی بانگا ریبر آپویا آشتی و جواکا دموکراتیک و گوتن آشتی جوهر اولانه و آرمانجا شورشکرین کرده. آشتی مروبان جشر و ببختین که لسر ناوی اول پارتی و دولت تین کرن دپارزه. لحقیقتا ام آشتی خوازیه اتوانم بلم هەڵوێستێکی گەورەیە مبادرەیەکی گەورەیە و پەیامێکی گەورەیە بۆ تورکیا و بۆ ناوچەکەیش و بۆ جیهانیش ئەبێ بەرز بنرخێنرێ. هیوادارم کە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی فشارێکی وای بخەنە سەر کە مافی دەیان ملیۆن کورد پێشێل نەکرێ. وڵی جەنابی عەبدوڵڵا جەلان بۆ سمبولی نەتەوەیەک. طبعا اما من وكو خنبله بجيري اكم اگر بيتو لسر او بنودانه تركيا لسر او بنودانه راضي به ازاد كردني سروق ابو ازاد كردني دمرتاش و زماني كردي رسمي به ازاد كردني سجن كان نماني يك جيشي تركي لكردستان يك تانا يك كسيش نكتنام يك كسيش نابي لكردستان بمينه وازادي كإما همان ليرة أبي باكور همان ازادي هبه بلا إما اومان في باشا بلام لحالت يك اگر هاتو اماني تنفيذ نكدنا خير إما في من باشنيا اگر اوانه که هنگاوی آشتیان ناوه یکم هنگاوه بی او برز آپو بیت دروا براسی او تنها کردنەوەی گریەکانی هەموو مشکلەی کوردە لەبەرەوە ئەو کەسێکی زۆر لەوە پیرۆسترە پێویستی بە شوێنێکی لەوەیە کە ئەو ئەتوانی هەموو شتێ بکە بۆ کورد و کوردستان کە پرۆسەی ئاشتی بەرەو پێشەوە.
İnisiyatifa yekitiya netewî ya jinên Ewropa hat ragandin. Jinên Kurd yên Ewropayê yên 4 aliyên Kurdistanê bi daxuyaniyekê avakirina yekitiya netewî ya jina Kurd ya Ewropayê ragandin û gotin em jinên Kurd yên Ewropayê di salvegera 51 şahadeta Leyla Qasim de li hevkom bûn. Me bi armanca yekitiya jinên Kurd ji bo xwedî derketina li tekoşîn, kevneşopî, destkeftiyên jina Kurd, parastina mîrete û berxwedana jina Kurd yekitiya xwe ava kir. Jinan şehîdên Kurdistanê û berxwederên jin yên azadiyê ku canê xwe feda kirin bi bîr anîn û got pergala demokratîk ya ku bi pêşengiya jinan hatiye ava kirin riya me ronî kir. Felsefeya jin jiyan azadî jî di nava jinên li cîhanê de vegwerî bangeke gerdûnî ya berxwedanê û di tekoşîna azadiya jinan de bûye hêzeke gerdûnî û internasyonalîst. Em jinên Kurd yên Ewropayê platforma netewî ya jinên Kurd ya li Başûrê Kurdistanê konferansa yekitiya netewî ya Rojava pîroz dikin. Di vê serdema dîrokî de em jinên Kurd dibêjin demdema ye ku em bi destên xwe paşa roja xwe ava bikin. Bawerî reng û ramanên me dikarin ji hev cuda bin lê hêsirên me bi heman rengîn e. Em bi hev re bê qisûrin û bihêzin. Bi vê bîr û baweriyê em jinên Kurd yên Ewropa hêz û feyza xwe ji tekoşîna xwe ya 100 salî bigirin û em ê dilsozê mîrateya hevalên xwe yên şehîd bin. Me di vê qonaxa dîrokî de yekitiya xwe ya netewî pêkanî yekitiya netewî ya jinên Kurd ya Ewropa ava kir. Em dixwazin rêxistineke jinan a konfederal û demokratîk li Kurdistan û cîhanê ava bikin. Di vê çarçoveyê de em bang li hemûn hunerên rêxistinên jinan, hevalên xwe yên jin yên ji her partiyên siyasî, hunermend, rewşenbîr û nivîskar kesayetên jin dikin ku dibin banê yekitiya netewî ya jinên Kurd a Ewropayê de bibin yek. Lêpirsîna İBB gelek kes hatin bicavkirin. Di lêpirsîna bi bahaneya nelrêtiyê de ya têkildarê şaredariya bajarê meziniya Stenbolê hate destpêkirin de gelek kes hatin bicavkirin. Di operasyona sêyemîn ya bincavkirinê de serokê daireya têkiliyên bi gel û çapemeniyê re ya İBB Taner Çetin jî di nav de gelek kes hatin bincavkirin. Sed malbatên din vegeriyan Şengalê. Ji malbatên piştî êrişa çeteyên Daişê ji xaka xwe koçber bûn û di kampan te diman sed malbatên li kampên Xankê û Çemmişko yên girêdayî Duhokê dijîn roja yekşemê vegeriyan Şengalê. Malbatên vegeriyan li gundên Digorê, Girzerik û Sikeniyê bicih bûn. Li gorî agahiyên Wezareta Koç û Koçberan wê di nava sê rojan de 207 malbatên din vegerin cih û warên xwe yên li Şengalê. Li gorî wezaretê nêzî 10 kampên koçberê nêzdî li nava Duhokê hene û 65,000 koçberên Şengalê hîna li Herêma Kurdistanê ne. 34,000 jî li gund û navçeyên herêmê belav bûne. Çavkaniyên herêmî jî ragandin ku ji sedema astengiyên bürokratîk gelek malbat bi derfetên xwe yên kêm vedigerin Şengalê. Li Fransa di salekê de 855 bêmal jiyana xwe ji destan. Li Fransa di sala 2024 de 855 kesên bêmal û li kolonan dijîn jiyana xwe ji destan e. Li gorî daneyên koma civaka sivîl a kolektif mirina kolanan ev hejmar li gorî sala 2023 zêde bûye. Li gorî kolektifa mirinên li kolanan kesên di sala 2024 de jiyana xwe ji destan e 703 mêrin 112 jin 40 kes zayan da wan nehatine zanîn û kesek transseksüel e. 19 zarokên temenê wan dibin 4 salî de jî li kolanan jiyana xwe ji destan e. Şeva yekşemê jî li Parîsê bi pêşengiya kolektifê çalakiya katidarxistin û kesên jiyana xwe ji destan e hatin bîranîn. Kolektifê diyar kir ku ew ê bîstê Gulanê li parka Belleville ya Parîsê çalakiyeke bîranînê li darbixin û banga tevlêbûnê kir.
لگوری راپورا وقفا جبو خزانان خانی هجمارا بمالین لفرانسای گیشتی 350,000 کسی. کولکتیف دیار کرد که جدسپیکا سال 2025 و هتا ایرو 186 کسین بمال لکولانان مرنه. ریخستنین جواکی و پارازوانین مافین مرووان بانگ لدولت دیکن که چاره سرین ماینده تر پیش بخن و تدبیرین لزگین بگرن. وهو لغزای 2 میلیون کس بمرنا جبر برچبونه را روبرونه. دیرکتور ریخستنا تندرسیا جیانی وهو تدروس آدومان گبریسوس ده جوینا اندامن وهوی ده لجنوی آخفی و بالکشان سرخاله و برچبونا لشرید غزای. تدروس دیار کرد که آستا غلا برچبونه لغزای گلکی بلند بویه و گود 2 میلیون انسان جبر برچبونه برسکا مرنه را روبرونه. بتونان آلیکاریا خوارن لسر سینور که چند دقیقان دوری غزاییت آستن کرن. لغزای مترسیا غلای وکا پرچک دورپیچه که دوام دکه به آستن کرنا بخاصی یا گهاندن آلیکاریا زیده تر دبه. دستلاتاریا اسرائیلی جی را گاند که و جبر زخت ناونتوایی قسمی بجی دستور دایا که آلیکاری در باسی هرمه ببه. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جی روژا دوشمه دیار کرد که او همو غزای بکن بن کنترول خواه. کدار نیجان و چین مبدا